Ka ribhoi weightlifting harangkat ka jingya trailang bat ka Meghalaya weightlifting. Ha ka arplay tarik yayong arjar arpuar. Kala pelong ya ka weightlifting competition. Bat kinong job ha ka ni ka jingya kop. Kinyo ban le yashim benta sya ka Meghalaya Games arjar arpuar. Kaban salong shen hau benai jemang ha nong ba shalong. Ha ka ni ka singi. Lawan ban sakhi bat Aiman Sim da ka MDC ka Umsning constituency ka kong Magdalene S. Maulong. U President ka Meghalaya Weightlifting Association ba Maushan Singh Rai Nyota. U President ka Ribhoi Weightlifting Association ba Donald Rambai. Lambat kiwe-kiwe. Kinong job ha ka ni ka lempung ha ki boys category 46 to 59 kg. Ha ka kerdan baningkong la yo ra da Maximilius Rundong Sngi. Baar medan ringkat syadap bat bantai lang marwen. Bat bawan balai wan bahabiang thaba bat uyai kemen langkar kongor. Ha ka kategori 60 to 69 kg. Ubala yora ekanam ladu Anas Rundong Sngi. Baar ubiang bok umba. Balai usok ringkat marbo bat uban kerlang marwen. Bat ha ka kategori 70 to 79 kg. Uba yora ekanam ladu Edelbert Rundong Sngi. Baar Anthony Nongrum. Bat balai uyonel. Bat haka girls category. Haka kerdan beningkong layora ada ke iban rihun maring. Baar ka baniti lingdo. Bat balai ke ibalayok hamti lut namsau. Bat haka heavyweight competition ka basis 40 kg. Layora daw ba Donald Rambai. Lakla lendang. Dengan suban ai kublai di meneki kun samla. Shenrang bat kan thai ki baladon shisha ta kasap ka phong ka ublei ul ai ki kem shem la pen le do ai henrei ki la pen I mo ha ka di kesni benta ki ke ai ka benta ka bakrau klam da le ran klam da don shu ita idmin sim ko nyo ngasu ban ai ku blei ka pang ki ka men sim batur shaprang ka men sim rang ba ka jokki ki yo ban don benta ha ka ni kesni ka benta oh ni ki osmo ki sports ni osmo ka basketball ke cricket dan bela perjungi bersama ke football aku tak ter hendak kini ke weightlifting kini ke weight ni ke exercise ke koridor ke kerpangtan nyar nangi ke ban smooth ho nyar nangi ke ban champang ya kini ke jet ke jing le kai sports ni ngasuban ai ku beli ku mi ba Donald ke team ke jong I bala mat chaprang bala kan tiu ki khon samla ke jong I bagi mi chaprang ni ma kini kalau ku weight ni kila yo kam yo jam mo Abang yung buon di kuan samla, gibalik participate, gibaya siyang bentana siya baru. Yung shisha, ikaman siyang kabarang po, dyan ki. Henry, buon na kikiblo, kan ni siya kamat, balay, kilyo at nakajing ay man siyang. Yung dan manumulong berslo riki, bagi siyang benta. Tinggal sukat ang yung participant room, badang ni kapot. Long kita, gibaya ni scam. Long kita, gibadon shisha, katakatong, napoy siya kamat. Naman kani-kani kaway, niki-attempt, nakaway ni exercise, hindi tang baka penwara ang kakamet bakoy baklan. Ni don kamru, ni don kamensim ka baklan ka jingmat jing perkat ka baklan. Badang ilong kumta buon ki AKA nilaban kiyo siya krang. Buon ki AKA nilaban kantiyo ki kun samla ki de ki jomi. Dili asing anum yo baniya syong batiro bakod. Ang mga rangdon sa ka program. Na syukran lingkod. Ni don hang niru kung kata ka nong nikmat ki MDC no Umsning constituency. Ban ay men sili ki kun samla ki de Man idon kam shisha ban kantiyo. Teng-teng ko kinom kamat isu ay ng sili ki kabari kakabak yumo ndon ki bay ko ki bandi siya kamat ban kantil ki kon samla ki bigi ki jongi numar yu isi siya ka sports kalong ko way ki AKA ki banta ban kantil hakali ka jat bari ki jongi come here dala kiyo medal nani kiyo certificate ni ka jingi siya banta kalong ko way kapakong santam ka bani yo bani ma hakipon ki banta nyum yo rum haka ane ka megla game Kung nung ngintip pangidon kasap, sementara pangidon kasap na po River District, mula ngintip ng kong River District berpulang yang dengan dia kaya weightlifting. Yang ini itu sebagai dalam experience keberadaan na po pada friend po Bangalore, kita ni kenteng mana River pada Pangsaro. Tak kata orang ini pulang ini, sementara kita nak kebalan lagi ini kerja keberadaan kasap. Mbak kita kasap ni lang menras ko sulong sa kami kaya dia mendak kebalan atas. Dihante pikirnya kata lang sumpi. Tapi job ada pos long, kita pos akan notice game, kabar ada sekolah mentakan nak pos long, tak ada jet ini dipeliar. Hal jika kita tulan marba, hal kibun kita belakang gym, mereka ni ketraktir tu mana belakang gym, berkawin kita tinggal berpan. Kaya kan ada 90% kaya kan. Hal ke gym kaya rap, tambah kena kita teknik,
ka teknik ka bagi rak ka buat kumrak ka bor pinang kam tang lai 4%. Jadi ka buat pinang kam du 90%. Kadang kena berpraktis kena pinang kam di coach, di trainer babiang. Kalau ka weight jelong ka bas ha. Begini kita mengiyo apa selong ro, tempat dia top quality kita. Kadang pinang kam di top quality ni kerapat ka government ba takai kita top quality yang ini marba sebang yang ya kan notice game ini menyo kita belum si nomor kita nomor boleh kinsawan kin national player hang tu banyak kai dan indon kita babiang yang pois ke jingla rai kadang sampai natarai ba kene ka tin jungi kan pois sport minister ba in kedi kita ban ai ni ka action aslong alis tang aset aslong tu nampar la ke district saya ke district ni sampai hadian dan yo so fokus tang aset ro matene ka tiar ketika barem haka bagili kitiar ki belakai ka olimpik ka songdor pembasan lah tang sisa pakarobar ka songdor di sekolah ka arlak clean and jack bela benret sa kwa sadam ngote press kana jong clean and jack get down up good left left up down good left